ding pui namte ka chene la ka lo lom le ve ka che u tukin zinga chuanin an soi pastor chhona ti kha nimine ka ron chhiar chhunzom tak sap ronga chanchin tlemte ka han soi chhunzom na I pusap ronga mizoram lalber ani lai a I chonglua te leader an mana I thil debate ngei nom tak mai an soi tur chungchang karon chhiar kha ni a karon chhiar chhunzom le anga tukin zinga chuan thu noi ka nei lo ang katia ma ro chu he thu hi kan soi le lokanga mangai na chau lo chu tu ma engma basu u ti kha ni ro se kan chhiar chhunzom le ange hetilai tang hian kan bawlu tuk lo nan kan chhiar zom nge pastor chhona dam lai chuan pu cho sap rongan hne na nun nei hau le mihlim tongshat lo nei hau hi kan ina I debate ang u ati a pu sap ronga chu mizoram lalber ani lai ani buka hne na nun nei chan dam ni in shebok hawa pu khuanga bd chu leader ani anga mihlim ho tongshat lo nei ho lama pu chhon luaya leader ani anga teina chu hlui kan kil hawang ati a kan kal khom ta ani ti in azia chu mi som zela chuan an debate dan ngei nom takin aziaka kan tarlan du tak atang hian aziak angin tarlan chhunzom le ta ila pusap ronga adinga mihlim ho hi an mel en mai ang an ni lawa an practical tlat tak asin kan zuam ang an ni lo viau ani tin aron soi ve ta a han soi zel po katuma chuti lai chuan pastor chhona alo luta ipte puar zet mai hi aron in aka e chan tu enge in lo ti khom le karon ti buai ta mai chu em ni le aron ti a pusap ronga chuan ti buai la ve kan in kom khom mai ani e in ngat ve ro a han ti a chutia ati zong in kalome rem in ti chuang kalo tlan ta wania kalung oi lo thu ka han soyange hun min kian theim aron ti a puronga chuan ikian ang miang ati a kan kian ta hloma hi omzia chu pusap ronga ti hau khan debate an nei lai ani chu pastor chhona tel lavin mo maro chu ti lai chak chu an debate don lai tak chuan pastor chhona kha avaluta pastor chhona chanchin soi chi sang la khom ani awangin e kha karon chiar chan ka in sha thiam theinan mo pastor chhona chuan kan bial chunga te hian thingsul thlia khwa te hi kho lian ber ani a ka vatlu anga in khom na te min nei pui anga ka hladu ber mai ti hi khan thlanga nga kan lam suang mai ang chu ti in ka suang to ang chuan kan han ti a hla chu kan han thlang ta a o mangai na khovel en tu kalvari tlang thing cross chunga kalal pan athlen chu ti hla ti ka han thlang ta a an hla shwai tu chuan akor ipte chu han zena dar ko rong sung chal tia zet mai hi aron phura siki te mein hian aron lata a tar ho chuan an han sadona asang lu tuka kan khu thlua maya tlangwal ho a o tha haula chuan min han besan le ta ngala keini tar ho chu asang lai ber a er min han tumtir ta a kan sa thei lawa kan khu thlua maya poi hi ka tilu tuka ka vui thu soi turin kalo tlan thla ani ber eizol khopuya hian min sak thei angem aron ti a ke chuan sak thei e cholni a sikul pui ko na o ka ti a chu ta chang chuan debate chu kan top vele ta a oi kan in hi kan veng hi thosi tamlu tuka hei ni sotilai boruak eng so ka du wangin kong ka pui so ka hong ta thosi ron lut sap mai a chuta changchuan he na nun hi soirik aum tame ulawa cholni chu alo thleng ta ale sikul pui ko na chuan pastor chhona ho chuan kanin khom ta a kan tamboka kan lam na sa hle me pastor chhona chuan malama shwaya hla po anun jing hle me cholni apianga hian sikul pui kon hi kanin khom na ani a kan tam thei em ani I hemi tum hian dor pui sikula kanin khoma kan tam hle meya kan chairman chu pulal soya ani a khaile kan lo tran to ang a tuna chon pastor chonan aru lang rotin thu asoyanga chumi zo a chuan pu chhon luayan a thling bohok khopina soile ang a han ti a pastor chhona chuan nau ti u ka beng an tlat mai thu ka soi thei lawang atita a chairman chuan chuti ani chuan thlangwal hawin damdo ina han check up sela pu chhon luaya kan roi mai ang pastor chhuan chuan tongtrai na in min thla se an han ti ta chu vele kei chu a tongtrai riko turin a ma taka chuan ka va thuta olalpa ative si lava ka bo thel an heti hian atita a
tong trai rau pui ha o kan zoram dung le wanga ka wa vai pui ka chatuan lal nun nem te carmel thlang puk thim ruaya bak bok te chu ka hmu e iti a a thim cha lai ber te chu an ni tan chuan in hum him na ani si a keini naupang keini nau te chu zan khat po riak si an thimai om si a ta chuan ka nun na la om ve si lawa kalel riang te ka chatuan nal nun nem te ka thlan tu khoya nge a om ti in ka ron zong zel che ka chatuan lal nun nem te ha o far thing sang tak wacha te sheileng oina ka an sum twal nuam le an nau oi thleina chu lo ni in keini ta na thlak lum na lo ni si a ta chuan ka nun na la om ve si lawa o kalal nun nem te ka thlan tu khoya nge a om ti in ka ron zong zel che ha o kham rang sin vet mur va te le sathar te sheileng oina an sum twal nuam le an nau oi thleina an chatuan run pui le sathar te twal chaya sazu pui te ta na an sar kas bangla andres house alo nita ta chuan kanun na la om ve si lawa keini tan lum na anwaya thiam thai nu mong tol te chuan nung tolin cho an zonga keini tan nun na la om ve si lawa ka chatuan lal nun nem te thing an chedong cross mak tak chu lungai taka min thlan na chu kanun na ber thingkung ani ti hian choi sang fo thin ila ka ti lo thei lawang ha o zai on ni eng rai sa beng tung le sebong pa in pial le ya lei alet theilawa ka hring nunin thlarau angai ve muap ko na ka diar ka thlau ka la le to lawang khovel ani lal chung tho hai apoi anti sa zu puitan chang tlang ruk na alo ni si bui kelek te chuan nu il elin pasal tha kong kan ma in kong an lo kan masa a lung chunga rul nu a chui theilo tui chunga long nu a chui theilo mi pain mei che apan na a chui theilo ang hian inu hi tunge chui theyang le lalpa then thiam te vai mi tengal mul ka chhiale iti mo vai mi te thal rong saria chial chin tu tuifin riat mong thuk taka ai pui ke thliak zom sakchin tu kalvari tlang au beram nau thiang lim laka swal laka min thlan tu kan lalpa iswa krista ming chuan kan di le amen atong trai dan hian omzia anei thuk le meya entir nan atong trai dan kha mak deuh kha tong trai dan mak in ti ve thawin karinga tuna ka ron siar kha pastor chhona ron tong trai dan ania hei kan tet lai hianin pu thuam barela kan ti thina hei allo ngai thlave tu tam tak te chuan an hria ang phaileng khwa le chhevela om thin ten ni chuan an hrevenga keipon ka hriat ve chin anita puthwam barela kha atong trai thin atong trai pui thei em maya I englo pakhat ka hriat le hi tong trai dan an soi hi khami tak kha acham chu ka hrelo ma che puthwam barel tong trai po kha amak thina kan ngai thla thup thina tet lai khan mo chuanin tu hemi ka soi tur tong trai dan hi puthwam barela kha ani ngem o ka ti amma khani in ka hria hi kan la naupang ema naupang te tak kum nga po kan ni do na muni le o ti tur kha ni chu mo chata atong trai chi tong trai na thu hla kanu na min shil chin ni bok kha puthwam barela ani ngem ka chiang lauta chu ti hian as atong thini chu o van te ki ka thut pha iti mong hlai pa lei hi ka kira chani ti bop sei pa khatiang khana tong trai chini chu mak deuh deuhin mo chuanin hei englo mana vongon zo vela pathian rong bol na akan kala kan zui thin nulalal sa omi ton chuan pasal fanau te nei to ta ani po kha atong trai hi aro pui ve china ka ngai thla chini chu atong trai ri hi kalo ngai thla china atong trai tur ka shelo te kan ti mei china kai ni chu tong trai tur hi an lau she em mai mo oi zinga kan han ezoi te lal pa lom thu ka shila che hei lom thu soina kha nga lu tuka zinga kan han ezoi meite cho kan han eite kan han zung theite khang zong kha asoi ta vek chini chu mo usa omi tong trai kha ka share ka ngai thla ve china ni chu he ke ni chuan tong trai tur ka fan shilo mangi o kan tia ma se thil te ber changa alian ber thleng khan engkim mei kha muthaya kan omte kan mi da del laute voinia dam lau tam ta kha khatiang kha soi tur kha an lo nga em chine chu tong trai dan thu la khamo hi tu na po pastor chhona ron tong trai apian ma thil de ya thil om dan le ran nung them thai nu mong tol thleng khan aron cham ve chuak
ruak ti na ni chu mo a tong trai dan khan om sia anei thuk hle a ti hei a soi tu hian mo ngor hei a soi tu kan soi le lok kan en nun le lok hei aziak tu hi puchon luaya saron venga mi ni chu saron venga mi puchon luaya khan pastor chona a soi dan ani hi kan ron chiar hi mo chuanin entirnan lal chung tho hai apoi anti sa zupui tan changthlang ruk na alo ni si ati te hi sa zupui te hi chozong theilo nutte tui ngota nau chom theilo ruk ru chopa nau chom ani ve a lal chungin tho an heilo chuan changthlang an ru theidon si lawa sa zupui tan changthlang ruk hi athiang ve tlat ani an tia lom le buikelek te chuan nutte il elin pasal thakong kan ma in kong an lo kan masa ati po hian om zia chu pasal tha in elve na pakhat chu tho zina kong kan masaber ni antuma a pakhat na ni antum thina diton hul masaber ni hi antum thin ma se ran nung tlom ber bui kele khian alo khala kong alo kan masa a pakhat na alo ni jok thina ni mizau thil deuh le khai man lai upathil ang ve te mo zingkar han fe te pon nge thon thua po kan nei kan lal lu po apuan hu mi alawin konga kan chin nglau zinga a fe ma saber thla ma thleng chin an tia an han en chang chu sarwakin alawkal chin ti te pom khamo mizau thon thua lal lu kha tu nge ka shetala tin a tong trai na a center ber chu thing an chedong cross mak tak chu lungai taka min thlan na chu kanun na ber thingkung ani ti hian a choi sang fo chin ti hi ring tu nun na ber chu kalvari thing an chedong ani a apple hi kumsom ni le panga adama chal thai an zom chuan kumsom nga adam le a japan rama chuan kumzadam thaya oma chu thei chu an zom chuan kumza adam an ti a chu tiang chuan kanun hi arei lo e mala li swa nun na ka zom lo chuan I swa dam chen kadam thei do na chu vain kanun na ber thingkung ani ti hian choisan fo thin ila ati na angani heng hun lai hi aizol khupuya mi hlim kan tam ve lai takania anuam hle meya kai chuan ka thei ang tokin pathian thu chu ka soi ve china tin heng laia pastor chhona thu soi du ber chu nu pat thuthlung lak dik lo poizia hi asoi war le nu pathutlung lak dik lo poizia hi asoi war ber ani amakle mei ti rolo om nu pa in mangai na kan char zelange athu soi pakha chu ser chi paka omlai ani a chimphai kaushan hi awa fanga rin lo takin a khote ber sekhuma te chuan kavana era sekhuma te chuan kavana era e ama dam lo thuni mo tlathum te me mai chu khum ai ka wanga ka thlathum nuwa chuan zoi in ka lo tha chuak le ta tiang holin ser chip chu ka thleng thei te shama khumti rinu dam lai ani a khumti rinu te chuan pa azonga padang aya pazak zum berte o kamit mulawa thlathum te me mi khum ai re iwangak chu twar har ka wat em a han tia a chapta a akaya po chu nu I chap mata che anu pui ni chu ka han ti ve boka chu ti chung chuan ka chap chu ani ve ta maya ti chuan kan chap dun ta ani maya kan chap bang chu nu I chuan no pang hau chu a hnot chhuaka ipu ipa a chaw ema in ti sahal ange chuak ro han tia an chuak ta a no pang nung zui chuan nu I chu akala kong ka chhak lam hi a ban zau mai hian ka hmu a no pang hmu lavin ar tui pum ni te meu mi hi aron tham ru ni in a tok bel te a hian a han chuma tui vota chuan a han cha daya chhaklam hoi chuan a khe mel alo hoi thla a pa no pang hmu lavin a lirin ei zo ro I taksa a chau em hi a han ti a te chuan ka ei ta puk maya keila pek chuan nu I ar tui ai chuan I hmangai na hmui hi a tui ka ti jok I hmui chop hian ka ei puk ani ka han ti a nu I chuan awan lom om thin em I that pui don nia ati a tin nu I te chuan ipa mutna anuam lo pal ange a han ti a ong pha te chu han thing khusun suna a pha thale meya ipa tu khum anuam lawange a han ti a let le thoka a beng khusun sun meya ada le meya zandang zong a in a le za in anuam zokin ka sha nu I chuan ka wahan lom te lul em pa a ilodam le zel don nia ati a balung hi du thin em hai chu pastor chonan ama ziak na ni om takani vele thunga na chinami kha chu pakhat englo pa ziak kha ka char zawa hei chu a soida na pastor chonan ama ngei na aziak adei ri ani don hi
balung idu thin ema tu kha chu pa a I chaw em me in lo hak ta che lei ka puya ka fe don ange hei chu ma pon kan chhiar to kha in ziak non le hi mo kan bong pui no chom la chu a fe chhuak boka chu mi ni rei ka han ti za em chu kan nu nga in tap chhaka karum maya kan bong te la chu anu nga in abu maya bonga nang le ke chuan ngai kan nei vanai em kati a chu mi ni han rei zia mai chu zo so hawani an ti din ai khan a rei dei zokin ka sha thlaidar thum vela chuan bong pui chu alo honga han but tu na nuti an hanin pe chu ma ni rane tilavin ka thik deu rum mai ani in va van nei big em engoi rok ka chhar lai lai kan soi fia le lo tu na ka chhar lai me ka hi he tilai anin khom puina mun khonge kha ser chi pa ka om ser chi pa thu soi lai kha he tilai pa na china kan chhar tak puchon luayan pastor chhona thu soi ashat ang te ashat angin azia ani zok hi mo pastor chhona soi ni lavin chuan darli vela chuan sumhmun alo rita a chu zong thil dang ani lawang nu I ninge ang ka tiril ru a kongkhar a ron hong mai chu ka han hoya lo ni tak tak ka thlok pheidor mai hian ka sha nu I wa han rei em ve o ka in voin ani rei za chu zo su a hawani an ti din ain a rei zokin ka sha ka tia nu I chuan ka ma alak lo em ani atia ke chuan nu I thanem ngai thin zia em hi eng tenge ni na shinga thil fun sang te hi ka han tia balong hi du thei ema koron khor sak che ni hi a han ti chu a thuk ngun mai hian ka sha balung hi ka du em maya ti sela chuan nep devin ka ringa idu ema a han ti chu a specialin a thuk big riaw ani di dang zong ain a mel la a thazokin ka mu a annu pain mangai na asar mun na pathian thu soina a shat kha mi ten an shat na an ron soi chon le ama pona ma ama ngei na adai ria zia pokan lo chhiar to khamo masala ma khan nu I tun tuma kalo ho chu ni dang zong ain email a tha in ka sha katia kava bel nai dewa ani chuan pa amin bel nai lutuk su ka sahal me ma tukver loka ate hian ka hat in sil thlan dai ange a han tia karil ru te chuan akele lam chu kalo watum ve ang ka tia nu I khongai takin ikele lam chu kalo tum ve ange ka han tia I pei pho chuan tum ve ta che atia kan pani chuan kan sil dun ta anuam hi kan ti em me pa atok chin nei deu ro mi in min mu ange a han tia kei chuan a hmai lam hlir ka lo ena du'a in ka lo chu sang deu lo nia kan han in sil zo chu tap chaka meilum kan ai du na nu pathutlung lak dikhi alo vanwam em ti in a soya angai nom kan ti tlang kher mai pastor chonan an nu pain mangai na I a han soi kha ngai nom an ti em mani chu hi mi kha pa thoina azia sak a pastor chona chanchin a soina tongtrai na mai cham chang te nunna thingpar lo ma hei chu missionina azia ka ni to hi mo pupar lo ma ka ti kha masapon ka thusoya ka ron jak to a so tilaya ITI kan om lai kha nin ITI ya an fa ten chung te khan lo om ve a kan valeng fu lo maya chu ta chang kan ti ta mo putar pui to ni ta ma se thila lo she me maya ati ti kha angai nom em maya mo chuan le khabu kha keipo min pe ka ti kha kanin pek dan kha sel ve a keipon an mani dam lo tar chak lo te ani wa khan sum le pai kha chan puina kha kan han pe kha ta khat alom em wangin le khapu khamin pe ve le ta ni chumo alai ni mi ala kanin pe ton ani chumo hei aming te po hi ente nun na thing par lo ma ani chu aming hi aro pui ve top si par lo ma ti in an tia mo amaro chu aming dik tak chu nun na thing par lo ma ani chu zamwang ami sanga skwa somnga le pakop kuma si phir kho apa chor chonan Christmas le kumthar aman thu hi ti hiana soi pastor chonan si phir khwa aron lut chu thleraw mi te le kaushan hau tan chuan mal somna ani ngot maya mi som ni rwal vel hian an ron choi oma kha mi tum kha ezola changa lokal ni in ka sha khotlanga hian Christian chalai polten ma kan lakna satlai ani a solfa lam lir la kan saklai khan ani kha thleraw lama
ma aron la thut maya ke GP lam chuan kan hel le meya ma se ama nge in keipo solfa hi mi tuitla zoi zoi khopin kalau tuipui to a keima lam atan chun a thakop meya ma se thlaraw thiang limin kaushan housinga na a tho chuan atenor le abes kan ti la hian a er chau hi aron thok tamai thin sia chu wangin a er nge mai hian pathianin ama choi moinan a tlang zok emoni chu ka tireng mai a han tia keini ke GP zai pol group ni sari vela in chen in elwang lai kha a chol ta vek maya kaushan housinga rong an bol ta chu khutlang kha thlaraw lama mal som ni min ron thlena khwangpui le khwang te nen a er lir mei chuan kan zai ta tuar maya a khotlang hinin kan hing talui lui mei a ani ber kayatan tak phei chuan rong bol na lama ka kalna tura kong min ko mu tu thatak mei lo ni a cheina lama cheina rama rong bol na a kal ka tum lai ni ama se cheina ram alang tatlat lo mai ni voi kha chu pastor chonan tong trai na mai cham a hong do na jing taka lo kal ro uzing taka pathian abedon chewani taksa le thlaraw lam atana ti azing khovar ma jing dar ni vela puton liana batlara kan in thlar thup maya a pathum na kani a dar thum vel chia kaluta thlasik lai ani boka avo ema wangin khurzoi zo in kaluta ni kafalu chu kaluwa min lo wana zai on tlangwal hlausu lalpai kianga ome a hanti aka tong trai du na lai tak chu ka rong bol na tur atan ania ani chuan ent zai on tlangwal lalpan ashwai don chia wacha chu athlok ning ninga mualian pui kal pelin ram hlataka athlok dei anga nang poin in khwa hi I thlok khu manga ram hlataka chanchin tha shirin khotlang lama ikal don ani min ti ta phut maya atong trai zom zela ta son hulhum a oma hulhum te khu tlemte anni khu film khur takin kalang che nima sel hlausu ente khu ilal khu nangma chan turina loadinge tuna changa zan thumna amumang inei dona chuta chuan lalpan ikalna tur a shil don che ani reilote a rong bol turin ikal don ani anti chu chenga man lek lek hian mitui hi atla sung sung mai ni hian ka sha chunglai chuan kan thlaiwar thluk thina ma se azan thumna mumang ka nei don awang khan ka hota a chuta kamu kha kamu hil chia poni in ka shilo ka chungte pu an lamen lai khan mumang ang deuh mai hian min ron nang chingta a mual zol nuam deuh maya hian avar li rein thuam hlim ma chunglama ban phara zai dual hi min hmu tirta a nima sela thakpui mun nim deuh maya hian mi adum hli rein thuam lungai mel mai hi ka hmu boka avar hli rein thuam te nen anin kara khan leikak thuk deuh mai hi alo oma vantir ko pakhat hi aron chuaka adum ho ne na chon enga tinge heta lungai mai in om ente u in bul loka so hlim ma pathian fakazayan omalom vakal ver u ti in alo soma chuta vantir ko ne na adum ho khan ente solama mi te ne na kalna tur son pakhat sia oma nima sela Christian tlangwal nun na thingpar loma anti khan an akhan hi min shil du hlek lo mai akal na khan khamin di in chapchungin mangang min an lo shila chu ti lai chuan keipu avar zinga khan kalo om ve to a kan vai chuan kut khan min ron kok ron kut an vai kan vai chuan kut khan min ron kok ron ta ti chuan ka kalna tur chu alo lang ta a hei tui kuk housing a rong bol tur ka ni ti ka in sheta a hei brew housing a rong bol tur ani na kha I zel angin alo mu ni chu hi tan kai chu soi tur tam deuh ka ron nei dona nakina hei chu shan pa in a topic set shana soyangai sunday ni a sarmon angin a chul le kala ron soyanga mo mani a thlara win dona kan neya makdeu mai ma se ne na chulal pa si pai haute pathian ta ani a kalom ani pastor chonan min chong trai na angkhan man mo takin january ni som sang kha zakwa som ruk pakhata chuan rongbol turin ka chuak ta ani ati rin na mai cham hei athui le dona thui deuh chhar ka chu angai tle tu tan anin om don si a makve dewani bru hau nam chan chin makzia in oi lau tur le in rin lau tur mi te na phwa chopa an chunga thilan lau soina sat sia ma se phwa chop ni mia lawa pathian thlarau thiang hlima changa adong tak tan tak te na an don chu te hi chu heirwala ni lawa I bru hau nam chunga phwa chopa thil soi chin tu te hi an chunga pathian in phuba alak dan mit nge in ka mu bokani le eng po ni sela kha kha voin ni tan chan ka du to kanga ale pe ka po hi kron soi chun jom tur chu pupar lo ma khan la chiar zo lo rin na mai cham ti te khatia angkha aron la nei chewa hai athuya upasila ro pe si phiramina soina kha adot le turani don bokta
chuan a rem chan chuanin pupar lawm an tuna a rawn hmuh dan ang te rawn sawi zui zui leh midangin an hmuh dan thenkhat an sawi leh an phua chawp te thlengpuiin a rem chuan Sunday nia rawn sawi ka tum anga ani lo pawn a rem lo mai thei a chan chu thu in thu patam ve amaw chuwang chuan wen tan chong kha kan du tok phadan ka rawn upload nga lang comment na section a khan lo sawi ula hetia ka sawi chhun zawm hi anga inom lovem chhiar por por la in du zawk chuan lo sawi ro aw